Kini ketika Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesan li janai kimat bakong san juga khubor. Wanra ke sorkar pedeng ya ke Andro Promotion and Regulation of Online Gaming Bill arhajar arhusan hapok ke darbar Parliament. Palat saus pak mut kisan lai. Yok rungkam ha katanat Meghalaya Civil Defence and Home Guards lembah ke rozgar mela. Syakam sambut kinong yalam juga sang New Trap National Youth Movement HNYM halor kikam dawa pisa jubor. Bat na bajur kecing pengat ding na ka rail roadway project ya kendo MDC kelaban mo prem ya menteri sarkar ka Meghalaya. Iku bor ki bapnya. Ka sarkar India kelawan ra aha ka yunraba parliament ya ka Andro Promotion and Regulation of Online Gaming Bill arhajar arfusan kabakathong jongka kalong ban kentiri ki iki bethamai da kabaya daru iki jing sengan jugi pa nong sosnong na ki jing ma ki bede bat ka online gaming. Ketika Andro kabalapan benada menteri ke sarkar India Akashvani Shillong kalong na kabentaban pensyur bat kentiu ya ki jing ilek kai sports lembah ke internet ya kabala tip kum ka e-sports bat social games kababuru ya ki kendon ki bakhan pura ya ki jat jing ilek kai online ki bede bat kapisa tengka ki jing ya thong bat ki khalai. Ketika bil ka adong ya ki advertisement Kejia thiet bat kilat kelinti syaki bakum kita kirinsan da ka bakdong halor ki daw jom ki jingma ki bakenthop e kijing kerni kijing duo e pisah kijing thong kijing sya pendam kam bakla ha ki kam thok kam syukur. Ka National Online Gaming Authority kanong kmi nong penya ha ka bede ba kijing bha e ka thop kijing bu kendon ban penya e kijing le kai bat ban penbet bat kmi e kijing ut jing nam ni kini ni jing e la dan ketika bil ka penkop boru ya ki tnak trikam joko sarkar ban kersan e kijing le kai online ki baya rengkat ba kijing sengan kijing nang jing start clarity bat ki bede bat ki diti tenrai jong kari. Katnat Meghalaya Civil Defence and Home Guards kala penong ya ka rozgar mela ha kamadan parit ke jongka kebadan ha mau diang ha keba sauspa saupusan mut ki candidate ki bela syajit temai sakakam kili yo pediangi city tungkam na kabenta ki post beper ka jing tungkam ka kentup ha ki post sub inspector guardsman bat kiwe di kedan kibirengka bakani driver bat hakikam kibahap hakatup non-combatant employee. Menteri Ketenat Civil Defence and Home Guards jong ke sarkar Meghalaya uba coming one embon ula IT ki city tungkam ha kejidan katlang u Commandant General and Director jong ke Civil Defence bat kiwe di ki officer jong ketenat. Ketika rozgar mela ka kedau syai ke jingi lek minat jong ketenat Civil Defence and Home Guards ban penklang ni sin jam trikam hakaliang ke jingi da bat jing pek ngor bat kepelila ru ya ke yok kam yok jam ni ki bebun ki samla ke jela ka jing tungkam ke bahe du ngan au miang ke tu ke jing tungkam ke bahadu saus pak saupusan mut hakoi ke lempung kalong ke sin jam ke barat ba ha ka bakenti ke jing dan ji kibri ki pentelon ni ki kam batkan penti kena bagi jing sakri bagi pat ba ka jela ki yo ru ki long ki ba la kham pen bha arsi din ke ji ka ja pedeng ke jela Assam bat Meghalaya hamai khuli ki board district ni gari bhai lembat MLA ke jirang uba sostene sotun ilalet jingo ya katige snong ban sengap bat sa skori ki jing e ju kinong song snong bat banwandra apat e ka song suk song san Deputy Commissioner Jokeri Bhai District Abilash Baranwal SP VS Rathod Magistrate Eric Dakhar lembat kiwi di ki officer kile soalang hakate kijing let jungo ya kasnong mai khuli kinong sosnong klepen pa kijing e baki kendo hadin kijing pen klem ye ki paya pon boarding electric jong ka Assam State Electricity Board bat kila kentu ban penbet ru mador ya kate kijing e UMLA ula hukum UDC bon ai ya ka kai phot halok ri jing jurib sa ka sarkar bat la penti kena ba kum UMLA ka than mauli on sebut dien halor kani kamat so ba soton ula kular ba on nam khamat ya ka kunwon mi khamat na kaliang ke sang kanthei mai khuli banne ikundu menteri rang ba ka jela o kondat ki sama na ka benta ban penio pat ya ka suk kasan ka banne kani ka khubor kawan sepi na ka Akashvani Shillong
Naka Akashvani Shillong mentangi beteng ye ki khubor ki berang sa. Ki pulit Karibah District kilakem ya sangut kinang elam jo kaseng New Trap National Youth Movement HNYM halo kajung keno bakila dawa pisa jubor naki kali turis taksi ki barung sepok kejela. Ketika jinglek kem kajung ki pulit kalalong hadian ba kila yo pediang ye ki jing ujor FIR naki armut kinang nya turis taksi kibala keno ba ketika kedhuan jong ki dekat ke HNYM kala dawa pisa pedeng lai hajar tengka bat Nri wajar san sepak tengka na kawai kali da ka ba ai daw ba ki penlong ke jing kenra ba jing jurip ya kalik kawan jing ki bri ki bana bar ko jela ki sangot ki nong elam jong ke HNYM ki bala sakem ki kenthop ya us sparkly sengkli babat ek kam chairman jong ka anti influx cell jong ke HNYM u president ke HNYM nong po circle u don bok lang kharbani working president u ai bor lang marbanyang lembat armut ki dikot jong ke HNYM u krius paryong bat u ki tangsang ya baru samut ke bala sakem lara bisar Hakashari district court nen kesgi katba ki jing toket kidang ya chaprang UMBC kalaban mau prem uba Riki Sulai ulai kendu ya menteri ketenak jengok kai pertai ke jela uba polling do hening kesngi ban pensung ha ui ke jing sukya halo ke jing pengat ding ke bajur na ke benta bentai ya ke rubwi project uba Sulai ula kerpat ya menteri bon penong ke jing jurip ha ke jing dan kat langki dikot jeng ke dorbas nong bat kibe de benta bat na ke liang menteri ula pentip ba ula pediang ya kata ke jing kerpat jeng MDC kalaban mau prem Uba Sulai uloong babun teliki dieng ladepan pengat. Ketika rubwe project kadang dan hapo kejing bisar benya ha keba ke PIL persa ya kejing pengat dieng hapo ketika project kadang saateng bat Kakashari Meghalaya High Court. Komisi benta jo kejing lapat ba Merah Resham Merah Abiman campaign jo ke Central Silk Board lapan lang ya ke program ajing hikai pintibit ha boy rembong riboy district halor ujung thung bandri kenyang rendia bat kumno bante lakam ye ki kenyang jingpang ya ketika program la penong da kejing trelang ka CSB MESSO nongpo bat ka district sericulture office rengkat bat sispa arpulangut kinong rep kiberi kenyang rendia kibelai simbenta u district sericulture officer uba RB lingwa ula kedau halor ka bor bat jingklan jo Karibah district ha kaliang kejing penmi uksai rusam bat lo kentu ye ki pa nong rem bakin penan kam de ki sen jam tri kam ki bakat kum kejuk mentah u Abhishek Singh ula ubalong u start science bat ubala ajing kran ke tesi ula banjor lo ki but jing start science jo kejuk mentah bat kejing kenti ban penroi ye kejing riu kenyang rendia ketika sen jam kala penklan ye kejing so scam juga nong rep bat lakmi inti bahkan penklan cucu ye kejing penmi uksai rusam ha Meghalaya kasunjuk kinong tray ka GHEDC ke bahpok kesatri Non Gazetted Employees Association NGEA kabala penlong ye kejing ki na kebentaban dawa ye ketulap basau pulai teligi benai baki klem yo henem kesi kala dapsi benai khat sau singi pura da kebakan ria kecakapan long jing ki sepok ki kerpong jo ke GHEDC kinong tray ke NGEA kila yo jing kersian ru na ki kat tu kat ningut kinokma ha William Point haka khat patrik minta ubenai nailar UCM ke GHEDC u Abinus Marak bat u Deputy CM u Nikman CH Marak kila pentip sa kinong tray jo ke GHEDC ba ka sarkar jela kala IT ya kamang tengka ba arpu sau kelur tengka na kebenta ban siu ya ketulop jongki na kebenta sau benai ya keba na kaliang jongke NGEA kala kentat ban pediang da keba dawa badi ban siu da pura ya ketulop baki di ban yo ketika jingki ke NGEA kala nang sirham susu da ka jinglek kersan lang ki MDC ki bakentup ucerak momen si diharani M Sangma Ferdinand di Sira, Alfonsius Marak, Ronaldo K. Sangma, Bad Bernard N. Marak. Kaptu kini ke kubur kelakut, kebelawan sepi nak Akashvani Shillong. Hakapur prabajing ini sopat pakai Delhi Station, nak bentak kubur kuban wan laka.